Hallelujah. Naga Jisu. Hallelujah Jesus. Nakawalevu turanga Jisu. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, O God, and we glorify your name, Jesus. Hallelujah Jisu. Nakana mataka minani singa niko bekinda baki na yada tale ni ngoni turanga Jisu. Bekem ni nasiamu tiko mai no vesa viti no vesa burura. Osakinda baki kenda ana yada Jisu Kristo. Hallelujah. As you are tuning in this morning, begin to worship. Hallelujah. Kosiama chiko mai na mataga binani sigani ko sureti kata chiko na mataga ni kuwa ndola ba chiko ne alomu wana kalau. Hallelujah. Wakadadambo chiko mandangana buno kosiama chiko mai kine na mataga ni sigani ko. Ausiangan kila nandra kini Bula dabi ko laga rumah. Ausiangan kila nandre dabi ko laga rumah chiko na mataga indai. Hallelujah. Nakanga yo kila nakalo endang garaba yung Bula. Kalau ndo rongo masu. Kalau ndo beso tabi, kalau dunrum berambera, kalau reida na beka kelinga, awa mandangan isuli ko tokara na mataka indai, boleh kana kalau, mataka disingani kuwa, haleluya, babi ni binakatak cikina na kalau ni rawa ni sulet talento na ngauna, may raw ni biosi talani, na mataka disinga indai. Haleluya, kerbi boso tiko ke kau siangan ni biosi chiku mai na lomani madawa bakana oso bakataka yo bakabini binakataka kalau ni rawa ni solietu na singani ko meu tengu meu rawa ni lakomai rawa ni mai wasiana nona bosa tunai tabi menang karabi. Haleluya, o tiko ngango ni teitei tiko na itabi menang karabi ni teitei. Yo sapa kali uthi mandanga na taka ni kalu na mataka ni singa ni ko. Kila lebu ngau na enda wele tu na nonda onga enda wele tu na veka baka burubura enda shenga tiku ni kila. Haleluya, na vei sekondi endua na tamata e kadhibi chiku na nona Bula. Yana kamenta na paka bimbi taka chiko na mataka ni singa endai. Na bimbi ni alo ni tamata. Merna rawatan ng Bula na mataka ni singa ni kuwa. Kila ni sa tigo biko na kadi ni kalau. Na kalau na tarongi ko kaya bakay ko siyang ni ko bakay ang ataka tigo na kadi ngori. Haleluya, na mataka ni singa ni ko binakata meno biyo say nga bakalaka membaleta na ulutanga ng Bula ni muri Jisu na mataka ni singa ni ko. Haleluya. Ko ng Bula mosi ni ko na may muri Jisu. Siang ni ala taka na kalau ni kuna mai muri koya na marabu tungana ilako lakongo. Siang ni ala taka Jisu ni kuna mai muri koya. Haleluya, na set na nung Bula. Siyempre mandangan dati ko na matakan ni singani ko kirikian na minta na tubusong bumandangan na masu turanga Jisu sa tambor bekem ni na batabatin biyo sewi na kongko. Haleluya. Al tambor ni turang na non Bula na siya mati ko mai na Facebook. Makatalanga kina na non Bula na siya mati ko mai na YouTube na matakan ni singa ni kuwa. Au sa masu turanga mo nilumuta na ibatabati ni benga rabi. Nilumuta na message na miwasi na matakan ni singa ni kuwa. Turanga mena tarana non Bula. Mena baka ungetira, mena baka yalonganga tikira na matakan ni singa ni kuwa. Diendo ambeka na sarabati ko mai na video ngo na matakan ni singa ni kuwa. Au ira na rabay na replay dombe ka sana numo chiko mesa na sukay muri dombe ka ina numo chiko kate me muri Jisu baleta na ndre yung Bula o masu turanga Jisu na matakan ni singa ni kuwa moni wakaya nga tekia ume undomo muni veira na matakan ni singa ni kuwa kere na beli utaki ni muni alo tambo na mataka indai Jisu ni lumun ronro taka na bunongo
Merana wakilana ilumu, merana wakilana nomuni serau, merana wakilani kemuni wasa ena matakani singani kuwa. Haleluya. Turangana yalo tambu ninga imbutana nomuni wasa ena tembe ni musungu ena matakani singa indai. Haleluya. Sangay masu siyangana yalo tani. Adam ninga Jisu na ni mami wakambula ndina ndondonga. Ameni. Au bekinda baki bekemuni na siya matiko na Facebook. Pakatal nga kina bekemuni na sarap matiko na YouTube na matakani singa ni kuwa. Kaya bakay ko na Facebook. Haleluya. Kaya bakay ko pa YouTube account. Au baka mamasu na matakani singa ni kuwa. Support nga na ministry ngo. Subscribe nga na nungu YouTube channel. Na matakani singa ni kuwa na kaya na tomani chig nga na thaka ni kaluwe na matakani singa ni kuwa. Haleluya. Na matakani singa ni kuwa binakata mino biwa sei sarap kalaga bekianda. Bula ni muri na ngoni turango Jisu. Bula ni muri Jisu. Kilango bula ndrendre. Mbaleta nangaune kusana thakabu kina na wakatule wa muri Jisu ena sianga ni na kemu medha wale nga uira na tamata siur na numu mata buwale. Na kemu medha saranga o setani kena nona yang ilosi yalo vela erna tusangatiko. Haleluya. Erna atetegiko kena numu mata buwale mbaleta ni rasyanga ni rabina kata. Moya dhoba na bonosa wakaruta katuna kalo menonda. Jerusalem iwo ena matakani singa ni kuwa. Haleluya. Na matakani singa ni kuwa na wekangu kepakai ko lago dhuru musiko na ndre na bukwi Jisu Kristo obina katumu pakanditigiko. Sianga no iko tondua nga lago dhuru musiko na bei pakatadhani ena Bula ni muri Jisu. Kani polo tambo iratalangan na tadimu wakayalo ena bei sei burubura. Era laku dhuru matali chunga na bei pakatadhani na bukunya dha Jisu Kristo. Au bina katemeu tukodo bei ko na matakani singa ni kuwa that you are not alone. Hallelujah. That there are other Christians out there who go through the same persecution as you are going through right now. Hallelujah. Ayo indua obio se chukuna matakani singa ni kuwa. I understand because I have went through the persecution. Hallelujah. The trials, oh God, in Jesus' name. Au pakatadhani na bukwi Jisu. Dre na Bula ni muri Jisu. So, matakani singa ni kuwa na nungu. Yo se chukuna matakani kuwa. Au tukuni alo ka wasia tali chunga na beka o lagadhuru. Hallelujah. So, I have experienced it. Na Bula ni muri Jisu. Haleluya. Tukuna bango Jisu ena nono bosa. Kebaka sa dhati ke mundo uko vura. Mundo kila ni a dhati ya weliu okoya. Ebaka ndeite kikenda chiko na kaluwe na matakani singa ni kuwa itukuni chiko bango okoya. Kebaka sa dhati ke mundo vura mundo kila tiko mande eliu ni a dhati ya weliu vura na matakani singa ni kuwa. Enda reitha pakabina ka ng Bula ni Jisu ena ibola tambo. Kasuviti bili raki de muri. Haleluya. Era bosa te koya. Meliadha basara ni rale baka mati koya na kaubela tai. Yana muna tukuna chiko Jisu ke pakasa dhati ya o burabura. Tubusu tiyaw. Yana muna tukuna kina bango Jisu ke pakasa dhati ke mundo o burabura. Mundo kila ni dhati ya wili wo koya. Kila kepaka dhati ko tukuna tamata na matakani singa ni kuwa. Au bina kata meu na tukuna beiko na matakani singa ni kuwa. Era dhati Jisu talenga. Ni rasember ni dhati ko na matakani singa ni kuwa. Mbaleta na ngau ko santolaba kina na elo mo dingomi Jisu menu muturanga menu mo ibakambula. Kona Jisu kora dhato ya sama imbula ilo mamu. Yana buna sara dhati ko kina. Mbaleto Jisu sange me imbula tiko ilo mamu. Era sianga ni radhati ko walitunga. Haleluya. Waka Vitalia. Era dhati ko chiko mbaleta na Jisu ya sama imbula tiko ilo mamu. Ena matakani singa ni kuwa. Iko sange maindua watake Jisu.
Yana puna tukuni kina bango Jisu. O yau patake tamangu kera usa anduanga. Yana matakani singini ko nangoni ko sa dingo mi Jisu kina. O iko patake Jisu sa andrau duanga yana matakani singini ko. Yana puna radhati ko tiko kina. Yana punaendre chiko kina na Bula ni muri Jisu. Yana puna rakashe chiko kina. Yana puna rambili reki ko kina na matakani singini ko. Yana puna radhemuri ko mai kina na muloma ni mata bubale. Yana puna ramboko kina na adam mena bola ni kawambula. Yana puna tukuni kina orto na no mata bubale veiko mukako tali ni wili kirto meno mu mata bubale na matakani singini ko. Ena buku Jisu. Na choni na kena wase walu tikine tin kerua itu kuna bekenda ni bola tambo ena matakani singini ko. Sangai bosa tali beira ko Jisu kakaya. O yau na rarama ke bura-bura. O koya sa muri au ena sianga ni lako ena mbuto-mbuto. Ena tunga beiko ena rarama ni Bula. Tukuni chikubango Jisu ni o koya na rarama ke bura-bura. Nangau na iko sa dingomi Jisu kina menomu turanga menomu ibaka Bula. Kona mbuto-mbuto Bula mbuto-mbuto chingore beiko. Sangai kautani sangai yado mo rarama mbalita nadaba. Na rarama ni Bula sama Bula tiko beiko. Nambula ni mbuto-mbuto ongo nambula ni bala-balada. Ia ni lako mena rara mo Jisu. Kau tatanyo ko na ngangandre kinambula ni bala-balada mena no Bula. Haleluya. Ya na puna tukuni kina bango ni bola tambu. O ira sa tiku na mbuto-mbuto era sa reda indo na rara malib. Ya na puna era sa tukuni kina bango beiko na matakani singani ko sa mbula-mbula sarango iko. Sa ndua tani na kemurei rai. O sa rei mbula mai. O sa rei binaka mai na matakani singani ko ambaleta na daba. Na rarama ni Bula sa mai Bula tiko lamamu na ngoni turango Jisu Kristo. Na Bula ni muri Jisu sananga mai kau tatanyo ko na Bula dukan dukali ke na Bula bakasisila ke na Bula sangai mai besau takau ko na Bula. Yana matakani singani ko. Yana buno irna no friends. Ersa siang ni rangai kambiti ko mai baleta na daba. Nambuto-buto erando wakila kina no mumbuleliu sarsa siang ni wakila. Ersa wakila endo tani na haleluya. Nandraki ni Bula iko sa kapto na Bula ni rara na matakani singani ko. Amen haleluya. Yana buna ersa tigebu merarai kina na besau kina no mumbula. Bula binaka brothers Kobe binaka bagalia buna siama mai na matakani ko. Haleluya. Kila na matakani singani kuwa. Au na bio sei tiga na tukuni alo takatali tsungai ni na nongumbule na matakani singani kuwa. Au na tumbu teki chikumai ndo ni tapakai la. Ina ngau na sa dhuru makino tigibu membiu ilala wana. Sa tigibu membiu na Bula pakabura-bura na Bula ni mbuto-mbuto. Sa tigibu membiu na Bula ni bala-bala. Baleta na daba, nararama ni Bula Jisu wakatiko sama Bula lomamu. Yana buna kwa sabi so takakina na Bula na matakani singani ko. Kila ni rare ko tiko may bangko era sa rare tiko endo na rare no Bula. Era sa rare tiko endo na besau kina no Bula. Eno matakani singani ko bina katumo bakan diti ko na matakani ko. Kila bakan diti ko juga na Bula ni muri Jisu. Dina ni sianga ni rawa-rawa rongata. There is a price to pay. Nambula tao mo do sianga ni rawa-rawa. There is a price to pay. You will lose your family. You will lose your friends. You will lose your past life. Some of you may lose your job. Some of you may lose your business. Hallelujah. Nabida na singa sawo ti basarabat ko na TikTok mbaleta indo na turanga. He comes from a gay lifestyle. But when he make that decision to give his life to Jesus, he even loses his home. He got evicted. He lost his job. Because of who? Because of Jesus. That is the price we have to pay in following Jesus. It's not easy. Some of us, we may end up on the streets. Some of us, we may, hallelujah, lose
our jobs that we rely on to feed our family. So I just want to come this morning and I want to encourage those of you who are tuning in this morning. That is why the Bible says that Jesus said, I did not come to bring peace. I come bringing a sword. I come to separate you. I come to divide you. Hallelujah. That is why some place you enjoy going to, you will never go there anymore, because now God is separating you. The Bible says that He will separate the the sheep from the goat. Now hallelujah, Jesus, help me, Holy Spirit. Now you no longer become a goat, because goat, they belong to the devil, and you become the sheep. Hallelujah, Jesus, we give you praise. Namadhi unakena wasetini tikina tolu sanga bulkawalu na matakani singani ko kavekenda ia kokoya sasianga ni dholata na nona kaubela taika muriau sasianga ni yanga veyau kakuni ko na numa chuko na muri Jisu. Hallelujah, you will enjoy life. The Bible says that if you do not carry your cross, you are not worthy of me. Matthew 10:38. So if you do not carry your cross, you are not worthy of God. You are not worthy of His calling. You are not worthy of the kingdom of God. You are not worthy to enter heaven. Look at the life of the apostle. They were killed because of the gospel. Paul was beheaded. Peter was crucified upside down because of Jesus. So Jesus said, if hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. If the world hates you, you must know that it hated me first. Did you know that there are two kinds of Christians? The carnal Christians and the Christians who are being led by the Holy Spirit. The carnal Christians, they mix around with everything. They mix around with holiness. There's no separation. They are not being persecuted by, hallelujah, they are not being persecuted because of the name of Jesus. They practice worldliness. They practice unholy lifestyle. They bring their sinful lifestyle into the kingdom of God. There are two kinds of Christians. So namatakan singani kuwa, where do you stand? Are you a carnal Christian who mix sin, hallelujah, with holiness? Or you are being led by the Holy Spirit? Tukuna bango ni bula tambu ke bakai ko sianga ni odolata chikuna no mukau bela tai iko sa sianga ni oyanga be ya urongo da namatakan singani kuwa ke bakai ko dola kau bela tai chiko ke bakai ko lagaduruma chikuna rendre ana bukui ya dai Jisu Kristo rongo da bakan dei tiki ko namatakan singani kuwa kakunyo nanu mani rawa na nyo hallelujah kakunyo nanu ma that you ni kuna stroll nga mai ke lo malangi sara. Hallelujah. Tukuna bango ni bola tambu sa rambalila ina sala kina Bula tawa mundu elewe widanga ersa kunea. Rongoda lebu erabin kata mer mai muri Jisu chigo ya erabin kata chunga mer muri chigo na ngauni sala rambai lebu balitongo na ngauni sala rawa ngona ngauni sala ni relax ngona ngauni sala kuna stroll tunga kina ngona ngauni sala kuna sianga ni kuna rukaki sio na bosta kina dai Jisu ngona ngauni sala kuna mandu ate Jisu tunga kina kebakai ko na numa chigo iko na mai muri lo mamu chinga ena Bula ni muri Jisu sa sianga ni yanga beikwa na matakani singani ko na wekangu itukuna beikenda na ibola tambu na sala kina Bula engingo haleluya mosi ona kania na weni matamu ona mbili raki ena le yado sar merna baka mabote giko sera kauta tani na nomu Bula me baka ayado virtona tise peli ni Jisu
Jisu mantanga bakatigi ko ang kaisulian na ng Bula. Hallelujah Jisu. Kepakai ko lako rumah chiko. Hallelujah. Nandre kania chuko na weni matamu na mataka ni singini kuwa. Dholata chuko na nombo kau belatai. Kila ng Bula ni dhola kau belatai. Iko na lutu. Iko na tarambe. Hallelujah. Yato na ngaune ko sa tigbu mo backslide na mataka ni singini kuwa. Tuko na weekend ni Bula tambu na tamatay alon tondonu en ambale baka bitu en tu da kitale me dhola tale na nona kau belatai. Doni baka ta kila abaka rita ka weekend o Jisu na nona lutu baka tolu. Hallelujah. O Jisu mantanga baka tikwa embale baka tolu na nona labeta chiko na kau belatai. But he never gave up. He stand up again. Melia dhopo na puno ya kalibari en mataka ni singani kuwa. Na mataka ni singani ko na wekangu au bakarau taka chiko mayendo tale na ulu tanga au vina kata meu wasea na itukutuku membaleta na soli katini. Hallelujah. Inge beso taka tale na alo tampo na mataka ni kuwa meu wasea na itukutuku membaleta na muri Jisu. I know it's hard. Even for me it's hard. Even though I carry the title of a prophet, it's hard, it's not easy. Everything does not come easy nowadays. There is a price to pay when we follow Jesus. But many, they don't want, hallelujah, to pay the price. They just want the result. They don't want to pay the price of following Jesus, but they want to enter heaven. Oh, hallelujah. Nawe kangu siyang ni raw ng Bula ni muri Jisu. So weekend na yang amin na beso utaka na nonta lotu. Ano mataka ni singani ko ambalata siyang ni lotu kaya dala ko may buwan na kalou. Siyang ni lotu kaya tiko kina na yalo tambu ni kalou. Rongoda kaya kai ko lago may namataka ni singani ko yuko nanuma mo na may rongoda na itukutuku ni beba ka loma pinakatagi na mataka ni singani ko. I don't have time for that. Hallelujah. Siya nga biyaw nangon mo baka loma pinakatagi ko. So if the Holy Spirit offends you, praise God. If today's message offends you, then praise God. Hallelujah, Jesus. I have no time to be making friends with a worldly Christian. In the name of Jesus. Na marika na kena wase walu tiki na itolu sa nga bulu kaba tuku na weekend na ibola tambu iya ni sangai kadhibira may na lewe bunga keira talenga na nono tise peli sa kaya beira o koya andua sa via muriau mekakua ni muria na lomana medholata nga na nona kaubela tai kamuriau na mataka ni singa ni tai tuku na weekend na ibola tambu ko koya ya andua sa vina kata mea muriau mekako ni muria chuko na lomana. Hallelujah. Rongoda kepakai go vina kata mo muri loma muchi kongo sianga ni kena bonua. Mina kata mo le lotu Hindu, le lotu Muslim. Baleta ke kilenge ke na loma ni kalowe na mataka ni singa ni kuwa. Na loma na nga me pakai dhoria na mataka ni singa ni kuwa. Yana bune masukino Jisu. Nanga ono sabara ule bako tiku kino kwa tuku no bango kwa turanga. If it's possible that you take this cup away from me, but not let my will be done, but your will be done. Ekilama ng Jisu that, hallelujah, only God's will must be done, not His will. E bakarita ka chuko beke ng Jisu, endo na lifestyle ni muria na kalo. Hallelujah. Tukuna weekend na ibola tambu niko sabi na kata mo muri Jisu kakun niko muria chiko na lomamu rongoda kaya kai ko na numa mo chiko lomango mo kota chiko mai na numu Bula ni mateni na loma ni bunongo rongoda. Hallelujah. I rebuke you in the name of Jesus. Kakun yo muria chiko na lomamu iko sabi na kata mo mai muri Jisu mbito na daw mateni iko sabi na kata mo may muri Jisu mbito na garabi kalo matakau. Iku sabi na kata mo muri Jisu, mbiuta na ngaro-ngaro dha,
Nandau kakase na be moderi baka veitalia. Haleluya. Na lotu bakayango baleta na muri Jisu. O ira na muri Jisu era garabi kalo bakayalo ka bakaindila. Ena mataka ni singa indai. Oh hallelujah. Praise God. I believe I'm speaking to somebody this morning. In the name of Jesus. Hallelujah. Jisu binaka. Jisu binaka. Hallelujah. Jisu lebu. Makarebekeya labasata. Thank you, Holy Spirit. Ikindi ya rabakanda rabasuku ya rabakaya. Wano siama mai kina na mataka ni singa ni kuwa. Siama mai na Facebook. Siama mai na YouTube. Hallelujah. Share takai ni na broadcast ko. Share takai ni na live ko. In Jesus name. Ronga lebu nanda bunau nangauna ni kuwa rasa sianga ni bunau baka don. They preach to please men. Hallelujah. Eralenga takachiko iranir nangai share baki. But I'm not that kind of preacher. I don't care if you hate me. I don't care if you block me. I don't care if you unfriend me. Hallelujah. Nakanga yo lenga taka na klo. Mena baka dhorichi ko na lomana na mataka ni siga ni kuwa. Jisu lebu. Hallelujah. Na choni na kena wase tini karua. Tiki na rosa nga bulukawa no ekabe kenda ni bol tambu. Kebaka sangarabia o endua me muria nga. Ia na wanua kausa tiko kina ena tiko telenga kina kokoya. Sangarabia o. Ia kebaka sangarabia o endua ena baka roko teki koya kota maku. Hallelujah Jisu. Mandaraba suku ya rabakaya. Kebaka sangarabia o endua me muria nga. Kebaka iku sabi na katamong karabi Jisu muri ko nga. Muria na mawe ni abana. Muria na ibakaraw ni mbole lao ruma. Wasataki o Jisu rukaki biliraki. Kana kuitataki warolaki kasuwiti na matana. Muri ko Jisu nga na matakani singini ko. Kemani bakadhaba na kena ndrendre. Kemani bakadhaba na kena mosi muri chiko nga baleta na dhaba. Kila nambula ngoe na dhaba mai. Go na pono andor na sianga ni nambula tao mundu kina. E muri endaro nangai. Hallelujah. E muri endaro nangai vingo ama na isau ni nondaro muri Jisu. Ya nambula tao mundu ya na matakani singa ni kuwa. Vinakadhake mo bosa taki chiko, vinakadhake mo ruka kichiko, vinakadhake mo bilira kichiko ena buku Jisu. Hallelujah. Ronga da. Iko na sianga ni unakania tiunga na weni matamu na beisinga kere. Kani bola tambu, blessed are those who weep now. Blessed are those who weep now. E muri na marau tao mundo. Hallelujah Jisu. Ronga na luke na kena wase dhiwa. Tikina ono sanga bulu katolu e tukune bekenda na bola tambu. Asa kaya bua ko Jisu. E senga indona tamata sa taura na isibiara kangai rai kimuri. Meanga ena mata ni tuni kalo. Hallelujah. Niko na via muria na kalo iko na senga ni una rai lesu talichiko kina no mumbula makao. Niko sabi na katamo mai muria na kalo iko na sianga ni una rai lesu talichiko ena no mumbula baka sisila kena no mumbula ibala-balada. Hallelujah. Yana buna enduri masima kina na wati loti. Nano na rai lesu tale sotomo ki komora. Rai da lesu tale ko na mbula ni bala-balada. Kani bola tambunga enduri masima na wati loti. Reda niko sa mai muri Jisu niko na rai lesu tale chiko rai da lesu tale chiko na no mumbula makawa iko na nduri masima bakayalo. Ona sianga ni no pakila na toso. Ona sianga ni no pakila na tumbu na mataka ni singa ni.
Tukuna bangoni bola tambu menda focus chunga be Jisu. Oko na nonda inui na mataka ni singa ni kwa. So weekend sa muri Jisu chunga rele stal chuki muri. Rele stal chuki muri. Rele chukuna Bula no mu balbala da. So weekend sa baka menda mista ka chukuna nonda ibala bala da. So weekend baka menda sa mista ka chukuna nonda ilala makau. Haleluya. Ronga deko nanduri masi make baka ko right chuki muri. Yana bune tukuni kene bangoni bola tambu ko sianga ni una. Haleluya. Yana bune tukuni kene weekend ni bola tambu ko na sianga ni una tor na sibiara kangai right ko kimuri. Mengai yanga baka boy ko na mata ni tuni kalu. Ronga da so weekend itiko weekend na kadi ni kalu enda gai rail stal chuko muri. Mena baka yanga tagi iko baka na kalu ke baka ko rail tali chuko muri. Reda lu stali chukuna no Bula ni bala da ayur na no friends makawa. Haleluya. Oti ngani nonda tikina na mataka ni singa indai. Na Matthew na kena wasi etini tikene tolu sanga bulu kaba kena tolu sanga bulu kalima. Do kakua ni bakasama ni usalako mai me kota mai ke bura na bebi na kati au sa sianga ni lako mai me kota mai na bebi na kati ai sele wau nga ni kausa lako mai me tawa se rau na weita mani tangani ke na weiti na ni lewa ke na webu ngoni lewa talenga. Ronga doana trend ya na hallelujah and a body of Christ interdenominational. And sabi na katamenda hallelujah make peace with churches that does not belong to God. We want to make peace, hallelujah, with denominations, hallelujah, that does not preach holiness, that does not preach repentance. Tukuna bango Jisu, I did not come to bring peace into the world. Hallelujah. Naka Jisu. Rongoda. A Christian that is being led by the Holy Spirit will have nothing to do with a Christian that is living in sin. You cannot be one with them. You cannot be mingling with them. Because the Holy Spirit in you will warn you. The Holy Spirit in you will convict you to come away from this worldly trend in the name of Jesus. Interdenominational service where you come together as different denomination. Hallelujah. You don't know what they are doing. You don't know what sinful lifestyle that they are doing, and you come and you mingle around with them. And that same spirit on them, it transferred to you. That's why all of a sudden you began to have lustful feeling, lustful thoughts. Hallelujah. But you have to be careful. You have to ask the Holy Spirit first in the name of Jesus. Are you sure that what you are doing is from the Holy Spirit? In the name of Jesus. Hallelujah. Brother, you have to hallelujah, Jesus, help me, Holy Spirit. You have to preserve your anointing. You have to be careful. Hallelujah. That is why we get attacked from demons, because we don't know where we connect ourselves. Hallelujah, Jesus. Yana bule tukuni kini bang sundo kakuwa ni bakasama ni sala komai meukota mai ke burubura na bebi na kati. Tukuna bango ni boltamu shanga ni bebi na kati. Ai sele wa unga na matakani seniko. Jesus came to divide us
to separate us in the name of Jesus. The reason why your friends no longer, hallelujah, mingle around with you, it's because of the Holy Spirit is separating you from them. Baleta na yalo tambu sena ngoni turango Jisu Kristo na matagani singani ko esa tawa sei tiko mai beire sa baka bura-bura tiko. Beire sa baka bura-bura tiko na matagani singani ko. Oh, hallelujah, Jesus. Yekenda rabashiki. Rongoda brother Josiah ratunda wa yobina katumi bagandeti ko na matagani singani ko. As I look at your name, I see the calling of an evangelist, a street preacher, in the name of Jesus. I don't personally know you, but I see an evangelical calling upon your life in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Awino katumi bagandeti ko, kako ni ko ready ko som. Hallelujah. I just want to let you know that God is with you. I just want to encourage you that you need to step out in faith. Stir up that gift that you have. Stir up that calling that you have in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You're not just an evangelist, but I also see calling of a pastor in the name of Jesus. I also see a calling of a pastor in the name of Jesus. Hallelujah. As I'm about to close this live, hallelujah, I believe that this message has blessed you. I believe that there are Christians out there who are struggling, who needs encouragement. Hallelujah. But this is what the gift of prophecy is for exaltation, for edification, and for comfort in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we pray for Josephine Agnes right now in the name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, I pray that you will cover her in the name of Jesus. Hallelujah. Father, we rebuke the spirit of infirmity over the life of Josephine right now. We come against every attacks of the enemy. We bind every sickness. We bind every attacks over her life in the name of Jesus. And we rebuke that sickness over her life in Jesus' name. I speak healing and deliverance upon her in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Father, I break off that sickness over her life in Jesus' name. That spirit of infirmity, that spirit of tiredness, that spirit of fatigue in the name of Jesus. That spirit that is trying to, hallelujah, block her and hinder her, and that spirit that, hallelujah, that tries to drive her back. In Jesus' name, we break it off her mind in the name of Jesus. Sister Josephine, I want to let you know that you can do it. Hallelujah. I rebuke all those negative and discouragement thoughts that comes into your mind. I rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. As I was praying for you, I just see the word that you can do it. You can do it in the name of Jesus. Hallelujah.
kausiangan ni kila, I don't know if it means anything to you, but the Holy Spirit just put this in my heart just to tell you, you can do it. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this morning. We thank you for the great message. We thank you for your presence. We thank you for the anointing this morning in the name of Jesus. I pray that you will bless everyone that is tuning in this morning on Facebook and on YouTube. I pray that this message will bless them. I pray for deliverance, oh God, over their life. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Matakan isingin ni kuwa sa may tinito ko baikian na nanonta Viwa seo baka binibina kataka beke muni na support na katumay na ministry ko. Hallelujah. Beke muni na daw sema tumay na besa ibiti na besa burura. Pinakabakalew na bito ko ni Chico na matakan isingin ko. Na kaya nasangay Chico na baka titay Chico na itutugo binaka. Membaleta na ngoni turang o Jisu Kristo. Na matakan isingay day. O Chico nga ngoni titay. Hallelujah. Chico nga ngoni bikaw. Hallelujah. O babi ni binakatakan na yalo tambo ni beba kong geti juga na matakan isingan iko. Na kaya napakatiti juga na nona bosa na matakan iko. Hallelujah. So may God bless you and may you have a great and blessed day in Jesus' name.